Aduh may tiara. Sana nalukatan. Ay, katwala. Ay, mabitlang. Naku na mitaya, mapan kay jayan nila na ay kunak no sarong karam. May suanya. Ngam nabarte kak matan tata. Ungon nga ron. Oray sanin. Bali waktu lang ti papan mo jay na. Nakapabain ka dakwada. Nabarte ka kamapan. Ay, una. Nakababay na talaga. Nang runa ka nagiti dadakil na. Ang mga noday may bagadakin ka. Ay nabartag ka manon ang nagaway istong aya. Nanang agsirmon kayo manan. Awanan tel daw asan ka nabartag. Ay, iso ang mababaakan kan kapo iti kinamamartag mo. Ayan mo dito nga ipagbagayan. Sana ka mabaakan. Amulo nga danila ni nga rarmahit. Ha? Masigurado nga klorin na tuday jay. Isa jak mabaakan. Anya? Ba siman. Tasan yung ipagbaga mabaakan na. Tani, maplang tila payag ko. Tunggal mangagkuti ipagbagayo. Anya? Hoy, aldawan! Di ka pa ila bumangon! Ay, aldaw gaya man ating ka. Ay, nawaw. Ay, nagmayalakit ti maturo gano kas tayo. Ay na, awanin ti maararamidam iti biyag mo manong. No saan aday ta uminom. Di mo lam anatang di mon maas-asikaso. Anya kalaki dinaya ating ka. Italaan na ginumak. Anya nga italaang? Italaang ayamat day ta inaldaw. Ad-ado ti oras mo amapan makiinom. Ngam ti oras mo amapan ijay bangkag mo. Bigbigat pa lang. Sir muna na manay natin ka. Ay, sa anak asuman na o akas to eh. No saan akas ta ti aramidam. Nakariing ka manen. Ing ka manen makiinom. Sigurado, agur-ura yung dagijay sanger ang kainumam. Ay, imot mo matday tagabyon kan bag mo, anak ka. Una nang. Mapana man ay bangkag ka. Nasaya at tanapanunot mo timapan. Kasi mo't dagijay mulam. Manon nga aldaw asaan mo nga inas-asikasaw. Gapo iti panagin inom mo. Bigbigat mo nanang. Itay, sinirmunan na ni Rika. Ita, da kayong might. Ay nawaw. Ay, marangrang tila pahayag ka no da dito balay. Anya? Eh, nakaw. Makauma ti makangag iti sumanao. Haha. Anya? Ay, siga mo distong. Ay, nawaw. Naibagda, imay ka. Tata. Umay ka, antag siya ta. Anya. Hanggang nabartag kayo. Nabartag tayo pa idirabi ay. Ada kay manan dito istor nga uminom ko bigbigat. Bungar nga, Rod. Nasapa nga may dito itag bungarak. Ano nga peso dyan na inom tayo di rabi. May na. Bitin pa rin. Anya? Nasakit yung olok. No, bitin. Hay, sapay ko nakamapanak ko may jibangkag ko ita. Iso nga, imot ko tigabyon ko. Dumagasa ala ko masigarilyo. Bigat taon ti papan mo. Di paigin mo kayo din tagabyon kita. Agtugaw ka ta, bungar ta. Ay, sige. Uminom tangaro dun, tata. Ay nawaw, nabartek man dataan. Naggana sa tibiyag. Kuwan, maganas sa talaga. Ang agore ka. Nung nga tama panta, ayan dalani. Sakti mang karuwakan ka ngagaran. Ay dati, among naklunan nakagapukan niya. Anya? Among maminan niya. Di baruak pa Naway nga agaram. Kinapod no na.
Dagiti babae ti kumama di kanyak. Ay nawaw, kastaya tata. Wag, punaw. Haha, mamati ka. Isugarot ka, bagbaga ka, mapanta. Manutawan mo. Ay, siyak pa yan, ti madanagan, iti panagbaak mo. Kayo talaga tata. Ang awon namin. Ngayon, ako ka. Mabay na ka mapano na kay numak. Mapantan tong nausawa. Diyan ngamin mapagsusurot tang abag ngo na partay ka, tata. Aniya! Nakapulis kayo, matnanang. Papanan nyo. Mapanak man, ijay tersina ni Antimbilyang. Inak gumatang iti sidaan tanurabi ay. Mabiit lang ang nanang. Ikan kayo iti paggatang nyo. Ay, sana nanakaw. Adamot kwartak. Idulin mo latan ti kwartam. Ibagak tulatan no awan kwarta. O sige nga rod, nanang. Ingkay nga rodan. Tapno makasubli kayo adagos. Ay na, kunaklakit din no napan kay Gebang Kagbaw. Ah. Adda kamot gayam dito istor anabartog. Nana. Una yan, kundi awit ka iti gabyon kan bag mo itay bigat. Ngam dito'y matgayam tinagturungam, salbag kakit day. Ni nanang. Di ka madanagan ta mapanak itong bigat. Masabak. Most punctual ba? Mos pangtual tarupam. Awan lat ang mukon. Manon nga aldaw asaan ka naknapan. Sigurado analaylayan dagiti mulam anatang. I said, don't worry. Alaki din. Gumatang kayo ni tigatangin yung tao. Muna kayo nga gawin. Anya, Ay na, saan kayo nga banikas? Iyo itong balay ti pagsermunan niyaw. Nakababayin tanay. Ado ti kumatang. Ay, awan mo na talaga, manong. Ipatay mo, no di ka makainom iti ara. Bigat pa ilangan. Sermon ka man na sermon. Agong ungita. Ngam saan ko apa nang isakit kan ka? No di kat dagiti mulam ti isakit ko. Saan na ang asikat aggas gastos ka dagiti mulam? No awan igatang mo iti abonom, no i-spray, dumawat ka kanya. No saan, ninanang, ngam di ka matamong aywanan. Gusto ka din. Mapanak kumakit di. Isu na lang tanaranak ni tata ko la si Jetersina. Ida dyan, naginom kami manay. Sumarden kan, ang mga noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Uray inawis na ka, ibagam ko maamapan ka iti bangkag mo ah. Ado nga among, makapahay blood day tapa nagrasrason mo. oh, nakapulas ka. Papanamanaon. Sarong karak ni lanay nanang. Ay na, jaklapat yan ang magustuhan na kadayjay. Si kapay laang mat, amang martag taklunan na. No, ni nanang mo't. Awanan sa kalasarungkaran mo't numalagip mo. Amangan no inaruman ti sa balay. Jay saan amang martag akaskan ka. Imbis ngayon courage nak nanang, gumsaan. Kasta pala ibagbagayo mo't. Iyan courage nga bagbagam. Naskan ka di pa'y nga iyan courage tilaklakaya na nakaskan ka. Iti kasta akinalakay mo. Saanan anaskan nga ibagbaga dagiti rumbang nga rabidam. Gaputam mong dagitan. Diyala ko man imbagbaga no sa dino ti papanak. Nakangagak pa iti sao. Maday ka. Di mo kaya ti pabagbagaan. Ala, ingkan. Katsapay la ko mga raw. Taklunan na kanilanin. Nay, si ka magayang pares tao. Nakapurma ka, Mike. Papanam, ngay. Ay ko, mapanak ko may jayan nila nay. Sarong karak man. Eh, ha? Aguray tonday ta aram-aram paray. Umay kakidain. Arak ti magkaw. Anya? Kasangay ko kaitang. Isuan di na paayin na. Kastaya. Ay win, nalipata kam. Ay intang ro paray.
Tapno awang mo may bagbagam kanyak. Ay na, ha? Agyaman paray. Sa nabali, ha? Day ta panagari mo ka mabaling nga itantan. Ngunti kasangay ko kasan. Bigat mo gaya man dyan. Huwag na raon. Kasta unay ti bartek tayo ti rabi ay. Di tayo mo napupuotan turasan. Ay, jak pa nakawid ka po iti bardag ko. Sa nabali, ha? Tayo talang magparay. Anya? Awang parikaw, tuloy di kagaway. Awang asawa, magururay king ka. Sa bagay Ay, magkabit akong pare. Inaalag digos. Kalpasan na. Mapanak ijain nila ni. Manumot alawas na jak nakit kita. Amang imbis sa bungar nga mintultulod namatay. Awan pare ka. Saan ta matadaw-dawatan tigat-gatang tayo tiarak? Pagbambanugan tamay. Sa bagay, matkit niya tata. Kun maisa. Awan ti asawa ta madandanagan. Uno mangururay ka data. Sana ya. Awag ayam. Kasi nanti panangar mo ka nila ni. Inaklon na kan. Ay, saan pa tata? Kasano nga klunan na ka dyan sinarsarong karanan. Naging inumamulatan. Don't worry. Makapankan tulad ta. Namok nga gusto mo laking kadayay. Nay, si kamati masabat ko lanay. Siyak nga Rod, kumusta kan? Ayos lata. Si kangay, kumusta kan? Ayos laeng. Wan gayam. Pasensya kan ha? Dito'y kalsada ko nga ibaga. Saan kamat ngaminan ngayon imay ije balay? Anya day ta? Agayan ayat kamin ka ni John. Inaklon ko, ti panagayat na kanyak. Saan kamat ngaminan anauray? Anya? Kunaklakit din no makumikom ka ije bangkag mo. Iso asaan ka nga imay ije balay? Ado ti nakaibaga kanyak, aday tala agbarbartak ti aramidem. Kanayon ti panagbungar mo. Iso nga amok asaan ka anapod no kanyak. Pasensya kan, ngam agayan ayat kamin ka ni John. Iso asaan kan nga umay je balaywan? Anya? Apay akas ta tilangam anagaway. Adda parikot mao. Salbagkit di ti kastoy abiyag. Apay nga akong unget ka. Di ka pa'y iba gano anya ti makagapaw. Awanan nanan. Awanan. Anya ti kayat mo asawaan. Awanan nila nay. At dan kayan ayat na. Ni pa'y medyo nakagurgura. Anya. Kapoy ti kabubungar ka. Diyak na sarsarong kara na yun. Salbag nga anak na ito. Asino kumati pabasulam, no saan aday tabagim amis mo. Awanan. Imbis ako ngayon nagsarong karan. Nasabat ko di kalsada. Kitkas na timbaga na. Salbag kiti abiyag. Makadlawak amanong. Itaman pa'y ngadda ka dito'y balay anagmalmalam. Ha? Itaman pa'y asaan ka amapan ijay ayan dagiti sangar aka inumam. Kwa, diyak kaya tanti uminom. Ay nawaw.
Idi addan ka ayan-ayat nila ni, ibagamti kasta. Aho, patsyong. Gapo iti arak. Jak nasangaw ti panang sarungkar ko kan kuana. Tay jay tumong kami nalakay. Bungar lati bagbagana. Sapay tuloy-tuloy mo't. Ay namanong istong aya, di mo pa basulan da di alakay. No addaman akin basol, si kamot laeng. No awisin na ka, mabalin mo mat nga ibagang adda na patag apapanam, saan aya? Ha? Ngam saan mo nga inaramid dayta? Gaputan no may papan iti ara, paspasurot ka laeng. Anya? Ay, hawanan. Di nakalangaro doon inaklon ni Lanay. Nag-brown pie dagiti mulak. Kat, anya tinamnamaam ngay. Di mo sinibsibugan iti manungal daw. Day talang amin inom mo timpang pangronam. Unay mo ti kastoy aya. Oray pa'y manuasin na ay mo ita. Awadon, natayon dagiti mulam. Sa bali pa'y tinaklon ni Lanay. Ay, nawaw. Ay, di da man asaran. Amuyo lang aro din ang maditial daw kaw. Nagmaditel daw mo. Ay, kating ka man makibunga rin ijay tersina. Sigurado nga adda ijay lakay akainumam. Agur-uray kan ka. Anya? Day talang amin bungar ti ammom. Ha? Day ta ti maganap mo ita. Mabaakan kan gapu iti kinamamartek mo. Ninanang mo. Kawamay. Imbes nga main nga agayat mo't kan kajay tao. Si kamot laeng amis mo tinagaramid iti pakaupayan na. Iso nga awan ti pabasulam, no di ti bagim mo laeng.
Paraangan tayo, lakay. Wen, iso bakit? Apay? Anya ngay timbaga na. Ah, awan mo Apay ngay nga rod akas jay tila ngayo itay. Kasla seryoso matipagsarasaritaan nyo. Ay, nawaw. Awan bakit? Dalain may na sinalod-sod. Okay nga rod. Pinagkapim kumapay Di na mangarod kayat. Diyak man lang mo kaninanang. Nagado nga issue, itibiyag na. Ala, agtugaw ka nga rodan, ta itimplaan ka iti kapem, lakay. Ay na, talaga ang maistresak iti day tang alteya, lakay. Ayan niya lakit din to'y bakit kun aya. Namin ano nga imbagakin ka ano mabalain. Di mo pakibiyangan da Carlo ken Altea. Naglalaingan day tang alteya, gay. Judgmental ka launay mo. Amaw makapaspas nga ilaang jay tao. Kasta ti mapanmoy pagbaga. Imbes mapan ka iti ayanda, tayong kaida bisitaan. Saan? Tatila mo madmadlaw mo. Wala tamay saak nga ina. Siyak ti ina ti asawa na. Ay, nawaw. Wan, sikati ina ni Carlo. Ngem sana kayat asawain apakibyangan mo aminin Kasano ngayon no agapad agapukeng ka. Amaw, Floraw. Saan nga agbalbaliw day tang alteya? No saan ang makurektar? Ay, panagkunakit si katirumbang agbalbalew, Marites, bakit? Saan ani Altea nga asawa ti anak ta? Kas makita kit naragsak mo ni Carlo nga anak ta, iti din na ti asawa na. Si kasalaang ti judgmental ka. Uray simple, pagbalinem nga isyaw. Anya naragsak mat asasawam si ka, Floraw. Na, Saan ton arumagsak ni Carlo? Takas tamot ti ugal yun ti asawa na. ay nawaw. Ay na, nag-cute ti anak mo, Altea, ading ko. Ay katun may pinagmanahan ako nada. Wan gayam, kasladyak mo't makitkita ti katugangam a babae. Asidaglaang ti balay da. Ngam sala umay dito'y balay no ada ni Carlo nga anak naman ng Remy. Ay nawaw, apay ngay? Diyak amo manang. Kasla kaguran akmat. Kasanumat anay bagam ti kasta, ading ko. Nangag ko ngamin ti saritaan dakin ni Carlo idi na minsan. Kat nagado ti dakas nga imbagbaga na kontra kanya. Ay nawaw, anya klase mo ti katugangan day ta na kay batuga, mading ko. Ngam oray kaskasano, swerte ang aklat na. Ngamin naanos mo ti katugangak a lalaki, manang. Ano saklatan ti makibagay iti katugangak a babae. Iti kasta, awan tiriri. Oh, prutas para kan ka Altea, friend. Adi aman ako unay, Ferdi. Pasensya kan. No italamanan asinarongkaran kayo ka ni baby. Busy ak ngamin iti online business ko. Ay, nawaw. Okay lang, bakla. Maawatak mat. Ayun gayam, surwan naktuman mat ngag negosyo. Anya ti kayat mo negosyo? Uri anya di Kayat ko mat ti agtrabaho. Iti kasta, makatulong ak iti asawa. Sigurado ka ba alam? Sapay ada ni baby. Ano sak tapno awanan ti mako na ti katugangak a babae kanya. Apay, anya ti bagbaga na aya. Nagado no daduma, kasla sugsugsugan na pa iti asawa. Day tati parikot kadag iti kakasta a katugangan. Manmano ti katugangan a nasayaat. Ay na, mabalila ko mga agpil iti katugangan. Okay lang. Tinapatag, ket awan ti dakas nga aramida kan kuana. Sa di na tinaggapuan ti dakil a package, iti salas tayo, bakay? Lakok dagit na lakay. Ay, nawaw. Saan mo't akasapulang nga agtrabaho ka? Asi kaswumlatan ti anak ta. Kaya't kumat no adda pa ka kumikumat lakay. Narigat mat no mat maturuglat ter aramida. Amangan no mairuamak. Agtrabaho kanto ano, dumakal ti anak ta. Hindi nakadi pa kadanag ang lakay. Okay lang kanya. Saan na balay, tanalag-an laang mat day tatrabaho. Mala, agpulas ka man kit di, tasikapay laang ti mga awer kini baby.
Taapay. Una, tarugyak mo ti ag online selling lakay. Nay, da kayo mati lumabas iti paraangan, nanang. Ay nawaw, si kamanan ti agdaldalos iti paraangan niya o Carlo, anak kao. Napuyat nga min ti asawa. Kanayon mo ten ama puyat ti asawam. Anyaya ti pakapuypuyatan na. Nag-live selling nga min iti rabi eh. Live selling? Well, in live selling na dagiti lako na nga ulas. Anya? No kasta, online seller mo tan ti asawam, anak kao. Kawan, nanang. Ay, kunak man no education tinalpas na. Takay ki di man. Kasta ti uso ita. Online selling. Oo na yan. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ko kumaray. No maamuan da nga aglaklak kumatan iti second hand akum kumpurme ti asawa ti anak ka. Amangan no panunutan da nga agbibisin kayaon. Bayan nyo ida. Panunutan da. No anya ti kada panunutan, nanang. Saan tayo naparikot da ita? Day, talaga amang ibabain day tanga altiya. Pluro, lakay. Ay, nawaw. Kasano nga'y babay na ka di tao. Unay katikas ta atratom iti asawa ti anak mo na ya. Ti ko na iday saan da pa'y anagkalay sa iti anak ta. Kat education tinalpas na. Kunak ano agisuro mo tayo. Angam saan magtagon online selling kit di ka naun. Ta, anya kumamot parikot iti day tangay. Amom kaday no anya tila ko na. Second hand nga usar. Ay na, saan laang asadot day tang altiya. Mangibabain pay. Ay, no para kanyak. Sana nakababain day ta trabaho. Agyaman kakidya. Ta urekas kasanaw. Ada panggedan na kabayatan ti Iti ayanda Carlo, lakay. huston sa tinanggag kaw. A buyers kano ni Altia dagita. Anya, Mapanda kano agpili iti lako na awagwag. ay nawaw, no kasta. Pagbalinan nan awagwagan ti balayda. Bayam, pagkwartaan mo't taglako iti wagwag kay. Ay saanan anasaya at ti kastoy amapaspasamak, Flora. Mangrugi ka manen ako na akon bakit? Talaga kasaritak day tang altiya. Ni, da kayo matgayam nanang. Awan ni Carlo. Adda duty na ita. Amaw, saanan amasapol nga ibagam. Imaya, tasikati kayat ko akasarita, altiya. May papanitaan niya, nanang. Nakitak nga may nga dadagiti kalugaran tayaw nga umay dito'y balay. Ay, wala nang. Naamwanda ngamin nga adalakok nga ulas. Bedsheet, kanda dumapay. Kaya't da kanumat ti umay agpili. Ay, nawaw. Pagbalinam samat awagwagan to'y balayaw altiya. Ah, ay kwa nanang. Isupay kumamot ti ganansak Kunak man no education tinalpas maw. Apay asan ka nga gisuraw. Pudno nga education tinalpas ko, nanang. Ngam saan mat amabalin nga agisuro Taawan mat ti mga sikaso iti apo ko yo. Iso apinadas ko mat ti agnegosyo. At least, mabalin nga aglako kabayatan ti panangaw awir ko iti apo ko yo. Kumusta mo ti small business mo, ha? Nasayaat mo at friend. Adamot dagiti umay gumatgatang dito'y balay. Apay nga ron kasta tilangam. Kaslada na dagsan na parikot mo, ha? May nga minti katugangak a babae itay, friend. Anya ti may naibaga? Ar-aramida ka no awagwagan to'y balay mi. Ay, nawaw. Anya ko matidakas na no pagbali na maawagwagan ti balayo. Nasayat kit di ata da pagkwartaan nyo. Additional income, kasjay. Jakman amo iti katugangak, friend. Uray anya ti aramida, kagurguran aklata. Di mo lata ni kaskaso. Insecure la siguro iso akasta. Ituloy mo lata ti aglako, friend. Anya ti amom, amang ano makaurnong kanto.
Gayak man, Altia. Ne, da kayo matgayam tatang. Anya ti aramida nyo dito'y balay. Ay, sarong karak man, ti apukaw. Aday ti silad mi tatang. Nakatulog. Kasta. Wen, sige, mapan kayo latan iti silad mi tatang. Ay, madamdaman ton. Ay, inton makaring ton. Na, anya ngay nagita lakaw. Aglalaok tatang. Adda ules, supot tipungan, kurtina, kendad umapay. Agpili kayo amang ano adda magustuhan nyo. Ay, iuwin man ngagpaisaw. Agpili akta, sukatak man ti kurtina, ti silid mi kaninanang yaw. Anya ter aramidam floral. Asinaw tinang ibaga amabalin mo asukatan ti kurtina iti silid ta. Sukatak, tanatawa nanay na sana nasuksukatan. Ay nawaw. Kasla day tamat dagiti kurtina alako ni Altea. Kaway, libre na. Ay saan? Di mo suksukatan dagita kurtina. Ay, nawaw. Apay kumakidaan na. Di mo suksukatan kunaknay. Isublem dagita a kurtina iti day di ababay. Tano saan siyak ti mang isublay. Apay agas ta kaya. Jak maawatan no apay kagurguram ti asawa ti anak ta. Amin nga ramidan na dakas para ka. Sa dinong araw ti paglugaran jay tao. Apay nga agungat ka. Wala ta makapauma ka. Ano ayan no respeto mo jay tao. Ne, anyat na pasamak tatang. Kasla di ka eksarsaritan kaninanang. Ay, kaguranak nila ng mau. Ne, anyat nagapaan nyo aya tatang. Ay, dahi tamang kurti ng ented ti asawam. Jak amo kaninanang yaw. Jak mauawatan no apay akaguran at ti asawam. Binaybayan nyo kumalatan tatang. Ay, nawaw. No bye-bye awan dumakal ti ulo na. Nasaysayatan ti kasto na pasamak tapno makaamiris iti bidot na. Kaasi ti asawa, mitikas jay nga ugali ti inayaw. Agyaman ang atatang. Tay sakit yun ti asawa. Narigat mo't ngamin akanunungan tayo ti aramid ni nanang mo. Kitawa mo dakes nga aramidan ti asawa. Pasensya kan, Floro lakay. Ay, sana siya ti pagkindawam iti pamakawan. Ha? Anya, naamiris mo siguro ti bidot mo na niya. Ay, lakay. Siyak tinagkamalay. Saan anasaya at agbalin a judgmental. Nukas ta nga raod, ingka iti ayan daltiya. Ingka agkid daw iti pamakawan na. Talaga akas ta ti plano, lakay. Mapanak to inton madamdama. Tanay kaslabi si maut. Hadupay laang dagiti buyers na amap-mapandita balay da. Ala, itaiming mo. Tapno saan mo ang madisturbaw ti trabaho na. Ni, da kayo matgayam nanang. Anya ti aramida nyo dito'y balay. Ay, imayak takayat ko ti agkid daw iti pamakawan, Altea balasang kaw. Para iti anya nanang. Pasensya ka, an kadagiti dakas ana isawsawang kaw. Pasensya ka, no nagbalinak a judgmental, kandakas a katugangan. Ay nawaw, napakawan kayo, nanang. Pasensya kayo matan no ado dagiti makikita yo apagkurkurangak, kas asawa ti anak yo. Ni, nakariing matgaya man ni baby. Mabiit lang nanang. Mapan ko kitaan. No, okay lang kan ka. Siya kun ti mangaw awir kin ni baby. Kabayatan ti panagtrabaho balasang kaw. Sigurado kayo ka di, nanang? Wan, okay lang kanya. Sana balay, taawan mo trabaho balasang kaw. Siya kun ti mangaw awir kin ni baby. Tapno maka-live selling ka manan, kan tapno maasikas
Kan Marisa? Kasano ko mga gluto kat na ibusan ti bagas. Anya? Kitno sa nga pulo a kilo ti ginatang ko di na minsan. Idi pa'y napalabas alawas na ijay, na ibusan na. Ay, nawaw. Kasanumot ngamin, imbes at tulungan nak amang panunot iti pagkwartaan ta. Saan? Taday tamat maturog matub obraam. Inuray mo nga awanan ti maisaang. Di kag pabasol. Oh, basol ko nga rod. Basol ta dua. Ken imbis aromaniklamo ka. Tulungan nak nga agpanunot iti pagkwartaan. Ay, bakit? Daytoyen ti solusyon iti parikot ta. Oh, bakit kitam da gitoy? Ay nawaw, sagsasangaribo lakay. Sa dinong ay tinangalaam ka dagita. Kontrolan ta boses mo. Ang mga numang data. Sa dinong arod tinangalaam. Di mo salod-sudin. Ingkakit gumatangan iti kananta. Anya ngay tigatanga. Datoy, inlistak. Dagitoy, tigatangan. Aguray ka. Kasla peki matiinyawat mo akwarta. Tumanagari. Piki at talaga dayta. Ngam sana madlaw. Ay nawaw. Padasin ti gumatang iti tirsina ni Nana Purita. Kasano nga numaamuan na apeki ti kwarta. Si Kamit. Nakapso ti panagkita ni Nana Purita. Sigurado adi na madlaw apeke. Wen matkit diya. Ay na, day tapat ti kayat ko kan karigor. Nalaing ka nga agpanunot iti pagkwartaan. Ato yung tigat-gatang Marisa. Ayaman na Purita. Ay nawaw, naimbaglaan tasaan na anadlaw apek iti kwarta. Ay, masaludsod ko man Marisa. Kaslasan kayo matan amap-mapan iti bangkagyaw. Saanan at talaga nana? Apay ngay, adda sa bali at trabaho mi nana. Ay kasta gayam. Isumot lang ayam, asaan kayon alumablabas iti tersinak. Wala na. Sa dinungay, ti pagsapsapulan nyo iti asawam ita. Ay, kwa na. Di talaan. Sa dino adita, Marisa. Ay, nawaw, di ta igigid laeng, nana. Ato yung tibariyam, rigor lakay. Ay, idulin mo pa ilang. Naimbag man. Tasaan na nadlaw ni Nana Purita apiki ti kwarta kayong gatang mo. Ay nawaw, awan met ngamin antiparana. Kasano ko maamadlaw na ngay. Mayat no kasta. Ita. Amo mo no sa dino ti paggatanga. Bakit? Wala, ijayak tumanen agumatang. Ngam timing laang lakay. Tapno awan ti makadlaw. Win! Ada pa indulin ko apiki a kwarta. Reserbata. Iti kasta. Santang agbisin. Wala, mangmangan talat ka. Nga oray saan ta nga agtrabaho. Wala. Agbiag ta akas may saad don. Kendon niya. Ala, agluto ka nga rudan. Tapno mangantan. Kalpasan na, maturog tamanen. Agkapi ka pa yata, Tang. Agyaman na karigaw. Anya nga minti masapol yaw. Tay may ka dito'y balay. Ay, binisita kayo Mas dawak nga ba yung tali kayo mapanigibang kagyaw? Simadot kami ngagtrabaho, Tatang. Ay, nawaw. Apay ngay, sa dino nga iti pangalan nyo iti kananyaw. Ni Tatang, mate. Kas makita yung mate. Saan kami ngagtrabaho? Ngam, ado ti makmakan mi iti lamisan. Ha? Huwag nagpaisaw. Ang diskarte lang day Tatang. Diskarte lang ti kasapulan. Tap nagbiag tayaw. Kumusta ka, Nanti Purita? Sino ka? Ala ni Auntie, di na ka din mailasin? Siyak daytoy, ni Jasmine nakaanakam. Ay, si kamot gayam, Jasmine, kaanakan. Pasensya kan saan ka nailasin adagaws. Kimutong ka mga minan. Okay lang, Ante. Kat, da kayo ngay. Kumusta kayo matan, Auntie Purita?
Nasaya atakmet ka anakan. Ay naimbag man ka na panunot mo ti simarungkar. Wen kailiw kayo nga minan, ante. Kat, kumusta nga iti tersena yo? Ado kadimat lang, ti gumatgatang? Ay nawaw, aduda ka anakan. Nasaya at mat nga ron no kasta. Tapno adamat igatang yo, iti masapsapol yo. Alas 10 gaya man Ingka gumatang iti merienda ta ba kahit Ipabariyak man nante sang aribo, lakay. wala. Mga alaka lang dita. Ang nay, aganat ka. Amang ano da makakita kin ka. Kit ipulong da kin ni Nana Purita. Saan nga tama kadlaw ni Nana Purita? Last nightan. Amang ano ag-purchase iji ilay. Kit maamuan na api kiti kwarta. Sige, anya nga iti soft drinks mo. Kumporme Basta ice cold tigatangan. Tanin, nakapudpudot. Day takadilaan. Gumatang kay ti pangaldawan ta. Anya ti kayat mo, karne wano bangos. Uray bangos latan. Sige, orayin nak nga ro. Umayak man gumatang, Nana Purita. Anya tigatangam, manang Marisa? Jasmine, Wen, siyak day toy. Anya tigatangam aya? awan ka din ni Nana Purita. Ada na patag-anapanan na manang. Kasta ka di. Anya nga min tigatangam aya? Ay, anya nga minan di pagpagatang ni Rigor kanyak. Ay nawaw, nalipatan nyo adagos? Ay, nalipatak mo't ngagpaisong. Mabiit laang man tagawid ak. Mapan ko labiit sa dudsudan. Agsubli akto inton madamdamawan. Anya? Nay, ayan tim pagatang ko asok drinks. Sa anak aging matang. Abay, mate. Kasano mo amin, ni Jasmine akaanakan ni Nana Purita tinagbantay. Anya? Napigsapay laang ti matadayjay. Amangan numakadlaw ape kiti kwartata. Anya, Mr. Arameda ni Jasmine iti ayan ni Antina ngay. Awan nga ron. Naimbaglaangan ata nakapagrasunak itay. Siyak to man ti mapaninton madamdama. Uy, itiming mo ani Nana Purita ti adda. Makapasurunday ta a Jasmine. Sayang laang ti banog ko anapan iti tersena. Ay nawaw, kunak man no ag-purchase kayo ita, Auntie Purita. Apay abasit lang ti inyawid yu a groceries. Ay, Anya nga iti inaramid yu iti sentro. Apay aday talaang ti inyawid yu. Di yu ibaga anadukutan kayo. saan mo't ka anakan? No saan kayo anadukutan, apay nga rod abasit lang ti inyawid yu a grocery. Sayang ti banog kaw. Nagpilpila akpay. Idi agbayad ako man. Kunada apay kiti kwartak. Anya? Kasta unay ti daan agkaw kaanakan. Naimbaglaangan ata saan dak ngayon diretso iti police station. Anya? Kasano apike? Kita akman, ante? Kita man no piki dagita akwarta. Oo. Ne. Piki at talaga, ante. Ay, jakon amo no anya ti aramidag. Sapay 3,500 day ta kaanakan. Apay mat nga italaang anadlaw yu, ante. Italaang manan nga men ang nagpurchisak. Jak mo't impagaraw apiki gayam timbayad da kanyak. Kabisado yu kadi dagitigin matgatang kada kayo, ante? Damarisa kan rigor kan dagiti daduma ka aruba. Sapay aduda gayam. Huwag balasang kaw. Ngam atapag adarigor kan marisa tinaggapuan day ta kwarta. Nan ano ni Auntie Purita, manang Jasmine? Ay na, dakkal ti parikot na, Eric. Ano tapasama kaya? Kasanumat ngamin, di na napupuutan a peke gayam ti kwarta nga inbayad dakin kuana. Ay na wow! Narigat mat nga rod di agpabasol no awan ti ebidensya, Eric. Atapen na adama ng Marisa kan manong rigor tinang ibayad iti peke a kwarta. Ngam narigat mat ama panagnakanday ta. Ngamin awan mat CCTV iti tersena ni ante. Ha? Ama no isupay ti mabaliktad no agreklamo. Ay na, kapot abaketen, gundawayan dan. Ay na, kasta dagiti dakos, Eric. Kaasimot ni Auntie Purita? Wan nga rod,
Naimbaglangan ta, nagpasyarak dito ayan na. Ang nupod no, ada manong rigor ken manang Marisa tinangaramid. Ay, jakon mas daw. Partners in crime dagi nga agasawa. Sana bali, dadamot din in-order ko a CCTV kan money detector. Itikas takot saanan ang maloko ni auntie. Kano bilang man ulitin dati mangibayad iti piki a kwarta, di adan ebidensya ni Auntie Purita no maal ta. Adamot laang ang money detector a ginatang ko. Ay, nawaw. Agyaman naklauna ay Jasmine kaanakan. Awan anyaman na auntie. Mapanak pay lang iti kusina. Da kayo pay lang dagbantay iti tersena yo. Tano siyak, sigurado asaan agumatang dagiti loko. Kasanong ay no peke manan ti ibayad da kaanakan. Nasaya at kit di tapno maamuan tayo no gusto ti atap tayo ante. Ay, tulungan dak Jasmine kaanakan. Baro atawon ngam kastoy pailaeng ba't ti mapaspasamak. Siyak pailaeng ba't abak ti lukluk kung dagiti luko. Di da ngamin makarik na ante. Ang ambayan nyo. No maamuan tayo no sino tinangaramid iti kasta kada kayo, siguraduan tayo nga agsumbat da. Nagyaman aklauna ay Jasmine kaanakan. Naimbaglaeng tada ka tumultulong kanyak. Tulungan kayo aging ga amasulbar ti parikot yo ante. Ngamin kagurgurak matlang ti kakasta at tao. Di daam mo ti agtrabaho para iti bagida. Ti kayat dakat easy money. Lakay, limabasak iti tersena ni Nana Purita itay. Isu tinagbantay. Saan ati kaanakan na? Isu mo tinakita. Saan pa nga ta nag-purchase iti sentraw? Saan pa'y siguro? Ay nawaw. No basta, di na pa'y naamuan apikit imbad takan kwa na. Panagkunam ka di, kat saan pa'y anadlaw ni Nana Purita ape kiti kwartata. Saan pa'y siguro ta saan ba't ang nag-purchase? Sana balay, last day tuwin bakit? Inton umay alawas, next victim mati na. Narigat na makadlaw ni Nana Purita. Sige, agan-anad ka nga rod lakay. Ilas mo ti gumatang iti tersena ni Nana Purita. Ipapudot mo nga rudin ti kape. Nakabaybayag ka mati Nana Purita. Aba, di pa'y labaryante kwarta. Itay pa'y nga gururayak. Kasano ko maabarya kat peke mati kwartam rigaur. Anya apike ngay bagbagayaw? Ti kunayo kaday kat jak maamon apeke dagiti kwartang embaybayad yo kanya ka. Ay nawaw. Ay di kagpabaso lakas tanana. Saan apike ti kwarta? Ti kayat mo nga ron na sa wan. Aglas-lastog ti money detector ka. Ay, mutoy man lang ti kwarta kon. No diyo kayat nga awatan. Ay saan? Saan ko nga isubli ti kwartam? Itata na panagnagak ada kayo tinangloko kanya. Agreklamo ak ije barangay haul. Ah. Bakit aklang arudan? Loko nyo pa'y laang mag... Ay, agreklamo kayo. Ano mapanagnakan nyo? Ay talaga. Ngabain, adama ni detektor amang panagnag ape kiti kwartam. Saan laday ta? Adda pa'y CCTV amang panagnag. Asika tinagapuan day to'y akwarta. Anya? Anya nga itamanong rigor, Ha? saan kayon ang makapagrason? Ngamin, nalawag ada kayo tinangloko ka ni Auntie Purita. Ah? Da kayo nga gasawa. Ay, awanan bakit? Ay, Anya ti awanan? may balod tansan. Ay nawaw. Saan ka maawatan? Mabalin alaw-lawagang. Namuanan ni Nana Purita apeke ti kwartata. Anya, kasano anamon na? Damo kayam CCTV. Kan money detector na. Anya, ayunay kan rigor. No apay ngamin adi kamat nagan-anan. Las ko maday tuyin na. Jak mat impagaraw pa maamuan da apeke. Kasano ngay itan? Jak mo bakit? Ay, jak mo. Confirm, Eric. Oh, anya ti confirm, Jasmine? Damanang Marisa kan manong rigor tinangloko ka ni Auntie Purita. Ha? Hagasam ngay, nagturad ngay may gimatang iti tersena ni Auntie kalpasan ti panangloko da. Isuda man eh?
Talaga, madagit ang agasawa. Partners in crime da talaga. Nagadungarod ti kalukwanda. Ay, naimbag ata na panunod mo ti gimatang iti CCTV ken money detector. Wan nga rod. Ket, anyat plano yung ngay. Agreklamo ije barangay hall Eric. Dakkel ti perwisyo an aramidan dagiti agasawa. Iso arumbang laeng nga agsungbat da. Ala na purita. Pakawanan na kami. Maasi kayo kumakada kami, nana. Tadida kaming idemanda. Ay, tumakdal kayo di tadwa. Apay, nasyan kayo kadi kanyak, idilino ko dak. Naaramid mi lang tikas jay. Gapot na awanan ti kanan mi, nana. Kasano ko mga main kat nakasadsadot kayo umat. Di kay kadi mabain at tinagregregatan ti sabadi at tao. Ti pagbiyagan niyaw nga gasawa. Ay, kuha na. Bayadan mi dagiti rumbang abayadan mi kan ka. Pangalaan nyo kung may tipagbayad yaw. Katsa nyo mat aminulaan ti bangkag yaw. Sa balitan nana, agagat kamin. Ay nawaw, awan latambok dita. Alan anana, kasyanda kami kadian. Ay ituloy ko tagreklamaw. Iti kasta, agnakam kayo nga gasawa. Kantap no di yun aramidan iti sa balay, ti kas At pagpupungtutan niyo ko bigbigat nanang. nakadalaws kan nakaluto ako, ngam nakailad ka pa ilaang dita. Una yan, Lucas. Kastakig din akanayo na. Di ka kadimo makarik na. Ay nawaw. Di da man distorbon nanang. Di ko kadi makita na puyat da tao. Kasano kumaasaan ka mapuyat? Kaday tabisyong matin into na raw. Isu asaan ka ama kaasawa takasta ka. Tulong ti sa bali at tao sa amatin ti pagbibiyagam. Nasaysayatan ti kastoy nanang. Tauray dya agtrabaho. At dala ta source of income ko. At least, sana ka mabanog. Ay, una yan ti kasta ka panunutam anak ko. Anyan tula nga ti pagbanagam no mauma dagiti naayat at tumultulong king ka. Urayam kit din amatay ka iti bisain. Ni nanang may. Sana balay ta adumo dagiti mayat at tumulong kanyak. Agsisinukat dan tubay. Ay na, jak amoking ka. Sigamot ti lumabas iti parangan, Rio kaanakan. At nakadibagamang kan Lucas. Ako kaanakan. Nadamag ko nakalakan iti bunos. Pundo ka day? Uwan, naala kong ti basit abunos ko, angkel. Ay, mangibalato ka mamay. Ay, nawaw. Ure 1,000 laeng. Pasensya ka, angkel. Ngimada na patag apang usarak iti kwarta. Ure 500 nga ron. Amaw, saan anasayat ngayon imutam ti padam at tao kaanakan. Nukas ta ti aramid mau. Saan kanto ang mabindisyonan? Huston, itad ko latan ti daw-dawatan nyo, taptagtal na kayo. Ada kayo magayman na lang. Agtugaw kayo, tabangan tayo. Sa dino tinangalamit ing gatang mo iti bangos, Lucas.
Di mo ibaga nga impalistam man ang tinagang ko iti Tersina. Di kagdanag. Jak inutang ti pangaldawan tayaw. At dainted ni kaanakan Rio a kwarta. Iso ti inggatang kao. Anya, Agtuga ko yung tamangan tayo. Italag manan nga agsida tayo iti bangos. manula ang batitang danti ka anakam. Di mawat ka payla ang kingkuana. Di ka agbain mo, Lucas. Ay, Houston. Di ko mapagbasura ang tilapayag ko. Kaanong tupeng agnakam ka, Lucas? Nag-uwi kay mutin nanang. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, ado ti source of income ko. Di kay ka di madanagan. Sa anak nga agbising. Rumarak nanang. Sa di naman ang tipapanam, Lucas. Inak iti anda pare tunay. Nagawit ita. Nakitak iti Facebook tipos na. Ay nawaw, di ka kadimabain iti kastangar aramidam. Anya nga'y matirupang nga isangom iti kumparim, anak ko. Sa anak nga mapan ijay. Tapno makikumpetensya iti kumparek. Mapanak ijay. Tapno makadawatak iti tulong kun kwa na. Sigurado nga ado ti kwarta na. Taadon ti negosyo na. Anya? Ay, jakon amano anya ti aramida kang ka, Lucas. Kaya mo ka diti makangag kadagiti gagayam mau. Makangag iti? Anya ko matimangag ko nanang. Uray no na anos dato multulong king ka. Sigurado nga adamot ti maibagada adakes maipapanking ka anak ko. Ha? Sa maysa, maumadan taw no kas talaki di akanayaw. Awan pa'y mo tinangnangag ko nanang. Ay na, jak amaw. Talaga nga ag-high blood manan no kas talaan, Lucas. Ay nawaw. Apay ka di, Gina, baka Anya ti aramidan ni Lucas dito'y balay, Tony. Inimbitaram ka di. saan mat? I-text ko ma, ngam si Mangpat maggaya man dito balay. Kasano nga rod anaamuan na anagawit na yo. Amangan mo nakita na iti Facebook. Sana balit akong parik mat ni pare Lucas. Kita ama. Amangan no adamanen dawaten ti kumparem. Kat itad mo manen adagos. Awan ka di. Si kansama ti sapsapulan na. Apan kay ti ayan na. Ay nawaw. Si kakadinday tapari tunay. Ay no. Dandan di ka na ilasin iti kasta lang ama. Limok magkaklang mat. Pare Lucas. Wun nga rod paray. Ay, naimbag ka pa'y talimbok magkan. Madlaw ana imas ti kang kanan. Ako na ito na lang magagluto ti asawak. Sika ngay. Aging ka di itaket. Saan mo pa anam amo ti dawan mo? Ay, awan pa'y paray. Panag ko na kay gasat ko ti agbaak. Ay, katagsapol kang amin na pare. Narigat ti lumakay ngagmay maysa. Adama ni nanang ko. Ay na, pare. Manungutan ti tawan niyan ti Marites. Sana mapali namang namnama kakankuha na. Kasanulangan no awanton ni Auntie Marites. Okay lang paray. Anda ka mo tagayam ko. Uray awan ti asawak. Basta da kumparek akasken ka. Okay akon. Anya? Rabiin, Tony lakay. Nagawid matandag iti bisita tayo. Ngam saan pa'y anagawid ti kumpare? Una nga rod. Kahit kunti maturog. Hindi na pa'y kunaan nga agawid. Amangan mat na darurayan na. Ay nawaw. Anya kay kumati oray na. Kahit nang isupot ak matitimakan para kanyan ti Marites. Tatno at damat iyawid na. Ada ka din inyawat mo kan kwa na. Anya kumatiyawat ko. Kwarta ah. Anya? No awan pa'y ti inyawat mo akwarta. Nalabit nga iso ti urayan ti kumpare. Kasano mga min? Nairwam. Takanayon mo nga ikan iti kwarta tunggal agawid tayo dito balay. Anya to rasan pare Lucas. Amang ano sapsapulan na kanyan ti Marites. Ay nawaw. Okay lang, nagpakadakin ko ana pare tunay. Saan ka pa'y nga ron gagawid? Ay, kuha paray. Kuno, anda pa'y ron rayam? Ada ko makayat ko nga ibaga paray. Iso nga, inuray ko ang nagawid agiti bisita yo. Awatom dito yung kwarta. Amok nga iso ti ron rayam. Ah, hey, agyaman na ka paray. Ano sampay lang ito sa ngaribo pare? Pagbalinam ko mga 2,000 paray. Tapno, day gatang ko iti masapsapol ko. Anya? Ay nawaw. Italang man na di mawatakan ka paray.
Tatnawan may pagpagam. Ngayon akon. Agang pangasim tagawid kan, pare. Uy, Lucas, alas 11 iti rabi eh. Winata nagdeskarte at pa mo iti kwarta na. Anya? Kuno ini kan nakadagos ni pare tunay, di nagawid ako man. Di na mo inik ka nadagos. Ay nawaw, di mawat ka manan iti kwarta iti gayom mo. Kuno nagdokwarta ti kumparik na. Sa may sa isumit tinang tide. Uray no adu ti kwarta na, inrigatan na mo dayjay. Awan ti isimani ita panawain. Isu amabalin ka ding aggagat ka mo it Lucas. Oh, jaket ti mabambanog. Umanayan kanya kamang mga anak 3 times a day. Nya ah. Ay, awan ti amok no kasta ti kapanunutam, Lucas. Si kamat ti masalaw ko iti dalan, pare Lucas. Kun, adapay arak nga imot mo. Ay, kwa Regina. Dayta ka di tinangigatangam iti kwarta nga inted ti asawa ken ka. ay, nawaw. Ay, saan ba't maray? Imbaundak lang agumatang dagiti gagayam ka. Amom, pare Lucas. Saan anasaya at ti agul-ulbod? Apay, anya pagkungkunam kanya kaya mo, Regina. Sadot ka lang aruden, ulbod ka pa'y. Anya? Amok arak tinangigatangam iti kwarta nga inted ni Tony kan ka. Nay, nagsasawa ka, Mari ka. Wagas Nukas tangad da ito da akwarta kan ka, pare Lucas. Usaram kek di kuma itinasayaan. Nay, awa mo naluto ang makan nanang. Ay nawaw, awanan ti maisaang, Lucas. Sapay mabisina kon. Ala maturog kalatan nga agpapanag. Uy no saan, mapan ka manan iti ayan dagiti gagayam mo. Apay, di kay mabalin ng umutang. Asino ti mayat nga agpautang king ka, kat awang mo ti trabaho. Awan ti pangalaam iti pagbayad mo. Niriyo ngay. Ang mga nood dapay mo basit abagas na. Di ka di mabayin iti ka anakam. Si kapay laang ti dumawdawat king kuana. Magpaanak itayan da riyo. Siguradong adda naluto ang makan ni balay da. Awan ni Riyaw, nagpaili itay agsapa. Ada ka no ti trabaho na. Ay, mapaanak itayan da pare tunay. Wait, mapanak ta sanda pa nagsubli di Manila. Anya ti umay mo ibaga, pare Lucas. Ang mga numabalin ti dumawat iti tulong paray. Manan, kaano lang din kang kay ti kwarta. Ure basit lang. Naibos ti bagas may. Awanan may saang may. Pasensya ka, kaya bawan maitad ko kan ka. Pinagbayad ko iti utang ko, ti kakaiso na kwarta. Bueno, bagas ti dawato ko na paray. Uray, 2 salop lang. Pasensya ka, Lucas, ha. Gamawan ti maitad ko atulong. Ni, apay tulok mo ang mabisinan ti kumpare. Among pare, saan ko a responsibilidad ti tumulong kan ka? Kasla santa ba nga kumpare no? Kasta pare tunay. Responsibilidad mo atulungan ti bagim. No di mo kaya ti agbisin, agagat ka. Sana nasaya at itulong ti sabali tinamnaman. Anya ti umay mo ibagana na Marites. Umay ko masalod-soday, no imay ni Lucas nga anak ko diti balayaw, Gina. Ti kuna na nga main, kat umay dumawat iti tulong iti gayem na. Wan, imay nga agpayso ng pimanaw matlaadagos, nana.
kalpasan ti panagsarita dakin ni Tony. No kasta, sa dino ngayon ti ayan na. Saan ka di pa nagawid, nana? Awam mo nga raw, itay pa'y asap sa pulag, ngamjak mo makita. Ay sus, ang mga nun natalimu daw di tadalan, gapo iti bisin na. Ay, mabiit lang nana, kasaritak ti asawa. Iti kasta, matulungan na kayo amang sapul iti anak yo. Lakay, busy ka din. Apa ya, bakit? Adda ni Nana Marites di tasalas, sapsapulan na ni Lucas. Ano wow? Katnoy tayo pa yapin manaw di pare Lucas. Wen, ngam ko na namat asaan ka no pa nagawid. Ha? Ang mga antid din na talibo daw di tadalan. Sabi ka salamat bisbisin tilangan ay tay. Kastamot lang ang tikunak lakay. Ang mga no saan pa'y anangal daw day jay. Ay, nakusta. Tulungan tayo na namaritis sa mga sapol ka ni pare Lucas. Usaran tayong tilugan. Tapno nabibiti pa ng sapol tayo. Langit ka din tayan ko. Ay, nasaya at mo, ita nakariing kan, Lucas. Nanang, Adda ka dito ospital. ospital. Anya teraramidag dito aya. Natalimu daw ka ngamin iti dalan. Naimbaglang na, taada ti kumparim at timulong anang sapulking ka. Ha? Kasi ano lang nga, no saan da ka nakita dagaws. Ang mga no natay kan, Lucas. Anya? Ay, Pagadalam day taan na pasamak, tainton maminsan. Agagat ka, tapno saan kang agbisain. Saan aga po taada ti gagayim mau, anaayat at tumulong king ka, kat para itibukod mo abagi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.